Mislim, festivali su važni prije toga jer film ide u svijet. I onda važno je da ga ljudi vide. I to treba jako, jako paziti na to, jer kod nas često se dogodi da samo odvrte film i onda ništa od toga. To je dragocjeno. I najviše dragocjeno to jer festivali još održavaju druženje ljudi. To nije Netflix, to nije televizija. I ima nešto lijepo kad ljudi dolaze zajedno da gledaju u tami neki film. To je sasvim nešto drugo. U stvari priča ide od prije rata, Drugog svjetskog. To je generacija mladih alpinista koji su penjali u sasvim drugčije nego danas, sa drugom opremom, sa velikom željom, velikim srcem. To je nezamislivo danas. Nisu imali ni prognoze, ni materijala koji propuštaju vodu. I